Ake ngibingelele. Ngifuna ukuchaza le ndaba yaZulu Trader, i-promo code le oyifaka lapha ngesikhathi udiphozitha ukuthi izokusiza kanjani, isebenza kanjani. So let's say ufake mhlampe laphana kwi-real account yakho ufake u-500 yabo. Awukakathathi i-trade, awukakenzi lutho. Ngizonikhombisa izinto eziwu-2. Ngifuna ukukhombisa i-risk free trade le oyithola apply le promo code ethi Zulu Trader, bese ngikhombisa ne-trade ukuthi siyithatha kanjani. Alright. Isebenza kanjena-ke i-risk free trade. Ithi I'm sure laphana mawuqeda ku-apply i-promo code laphana ngesikhathi udiphozitha, ngithi lapha ufike uthi let's say uselect i-Visa card yakho le, wafaka ama-details akho la. Angithi let's say mhlawumbe uthe 300 and then la ku-promo code wafaka kuZulu Trader la. Ufake kanje uZulu Trader bese upressa la u-apply. Okay, kumina-ke vele ayikho valid ngobani mina kade futhi mina eyami ngeke ikwazi uku-apply-ka kwi-account yami ngqo. And right now vele ayikho available for le account. Wena kodwa izo-apply-eka, ngeke kuvele kanje ukuthi not available or not valid. Kuzovela wena izovela i-apply-eke kuvele kube green njengoba kade ubona abanye. Okay, bese ikusizaphi-ke kwayona nje leyo nto ukuthi kuvelile ku-green waya-apply. Okay, so njengoba isi-applied izovela laphana ibhale ukuthi risk free bese kubhala u-$10. Uchaza ukuthini-ke lo? Kusho ukuthi kwi-trade yakho yokuqala ngqa, le nto izowenzeka kwi-trade yokuqala kuphela. Kusho ukuthi i-trade yakho yokuqala mangabe uyithatha ungayithatha ngo-$10 noma ngo-180 rand. So i-account yakho uma ifana neyami isebenzisa amarandi, ivela kanje, uselect amarandi lapho, then kuzoba u-180. Uma ukuthi ukhetha amadola kuzoba u-$10 kanjalo. Okay, u-180 wakho angeke ube affected kwi-trade yokuqala mangabe usebenzise i-promo code ethi Zulu Trade. Okusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi i-trade yakho ungayithatha, let's say mhlawumbe mina ngikholwa ukuthi ngo-1805 njengoba ku-1803, let's say ngikholwa ukuthi imakethe izowehla by 1805, and njengamanje angithi yabo 15,644. If ngithatha i-trade ngo-180 kuzowehla lapho kulewa 16,000 I mean kulewa 644 uzobona kuzominazeka, ngithi yabo seku-464. Ngithathe i-trade ethine ethi izowehla iphakethe. Kusho ukuthi wena-ke right now ngabe kuvela lapha ku-account yakho ngabe sekuvela u-0. Ngobani? Ngoba yonke imali u-investe lapha kule trade yakho. Angithi yabo u-total investment la kubhale u-180, kule trade ngifake u-180. I-trade yokuqala kuphela engifuna uyifake ibe u-180. Eyesibili then ngoba izobe ingasaprotectiwe eyesibili. Ukusho ukuthi la if le trade, okay, njengamanje siyayiwina, angithi uzobona la 644 usuzobuya usuthe xaxa. Uzobona-ke. Okay, na ngiwinile from 164, sengenze 164 rand. Angithi yabo uyakhumbula bekade ku-15,644, mo-eda lo 164 kanjalo sekubuya leya amount leyana seku-808 lapho, uyabo. Okusho ukuthi sengiyiwinile le. Ithi-ke kodwa indaba ukube ngiyiluzile, bekade kuyi-trade yakho yokuqala le, let's say wena okade uyithathile le trade, ukube uyiluzile 180 rand wakho ubuzobuya back ingabe affected. Caca ukuthi uyiluzile i-trade yakho kodwa u-180 wakho usakhona. And then kweyesibili-ke i-trade usunga-selecta-ke la, usuyayehlisa-ke, awusahambi ngo-180 wonke, usuhamba mhlawumbe ngo-20 rand, 50 rand kanjalo, i-minimum u-18 rand. So usuhamba ngaloma iyiphi amount le ohamba ngayo kwi-trade ne-trade oyithathayo.
ngoba lento iyenzeka i-protector kwi-trade yakho yokuqala ngqa kuleyo account. Alright, let's say since siyiwinile, masuyiwinile kanje ayibi nambandelo, ungayi-withdraw same time othanda. Nangu la click withdraw uma uthanda, kodwa akuphoqi. Sengizama uchaza nje ukuthi ayinambandela, ayikho into oyilindayo, hhayi ukuthi kumele kuze kwenzeke ukuthi ayinambandela. Unga-withdraw nje same time, unga-withdraw le yakho, unga-withdraw eyakho plus le oyenzile, unga-withdraw le oyenzile kuphela, it doesn't matter, ayinambandela. Ngizama ukuchazela nje lokho ukuthi musuwinile kanjalo same time seku-right. Naye-ke enye into yesibili kade ngifuna ukunichazela yona. I-trade-ke, let's say mina sengiya-trade yabo, bekabhala lapha egroupini, ngibhale ukuthi kule group yalabantu laba asebeyenzile yonke i-process, asebelinde nje ukutrade kanje kuphela. Let's say mina nami sengiya-trade, sengiyabatshela ukuthi okay, nayi i-trade engiyithathayo, ngithatha kwi-GBP USD. Niyitholaphi-ke le GBP USD? So mawuselect, mawuklikha nje lapha phezulu kuyona, yabo la uyakwazi ukusesha. Mawuklikha lapho usesha uyakwazi ukubhala ukuthi let's say mhlawumbe ngithe i-Euro USD, kodwa ngizobe ngikubhalelile ukuthi yini yona i-Euro USD, ubhala kanjani? Uzobhala EURUSD, ngithi yabo uyavela bese uselecta yona, uzobona izoshintsha-ke manje. Silinde kancane. Okay, nansi-ke i-EURUSD isivelile. Uzoyithola kanje noma yini into engithi siyayisebenzisa or straight yona. Uma ngithi straight eno-OTC, uzobona laphana othi ngiphinde ngiseshe EURUSD. Okay, ayivuliwe kodwa eno-OTC uzobona ukuthi ibe nama-brackets, ibe no-OTC kanje, ngithi yabo. And then uselecte leyo. Uma ngithi hhayi straight le enormal engena OTC, uklikhe le engabhaliwe OTC kanjalo. Alright, usuyitholile leyo ukuthi uzobe straight-ani, utholaphi into esiyi-trade-ayo. Okay, okulandelayo i-amount-ke, nangu uyibhaliwe lapha ibhalansi yakho kwi-real account ukuthi okay, right now 15,000. Let's say kodwa mina ngifuna ukuhamba mhlawumbe ngo-1,000 kuphela ibhalansi yami. Ngiklikha la kubhalwe khona ukuthi invest, ngiklikha lapho ngibhale i-amount le ngifuna ukuhamba ngaso. Ngifuna ukuhamba nge-1,000, nale 1,000 sengiselekthile. Okay, and then into yokugcina-ke sekukhetha isikhathi, expiration. Njengamanje isikhathi sithi 1809. So uma ngikholwa ukuthi kuzokwenzeka something mhlampe by u-1815, angithi uyabona njengamanje 1809, mhlampe ngifuna i-trade yami expire ngo-1811, ngizoselecta wona. Uma ngithi ngifuna ngo-1810, izosheshe iphele manje, kuzobe i-minute. Ngothi ngifuna i-expire ngo-1815, ngizoselecta wona. So ngizokutshela-ke mina mase ngitrade ukuthi okay, I'm trading EURUSD, ngithatha i-trade ewukuthi endizophela ngo-1815. So uma ngithi buy, uzopressa leli elibhalwe eli-green ukuthi buy, and then uma ngithi ngiyasela, ngizosela la for ngaleli eli-red. Bese wena okwakho ukuselect isikhathi lesi ngizobe ngikutshele sona ukuthi okay, ngo-1815 i-trade yami expire ngo-1815. So wena uzoselect u-1815, ufake i-amount yakho la ku-invest, bese uthatha leyo trade ngaleyo ndlela. So let's say mina ngikholwa ukuthi izowehla imakethe, ngizopressa usell, ngithi yabo ngipresse usell. So sengiyithathile mina i-trade ngaleli 1,000 lami, kusho ukuthi mekuphela u-15 minutes, mekuphela lo 5 minutes, actually by u-1815, njengamanje u-1810, u-1815 izobe iphela le trade le. Kuzocaca-ke ngo-1815 ukuthi kwenzakalani. Okwamanje sonke lesikhathi ngisazolinda nje for the next 5 minutes sibone ukuthi kwenzakalani, yabo. Kodwa i-trade yakho uzobe usuyithathile-ke la, sekukulinda nje kuphele iphele-ke isikhathi sayo, ubone ukuthi uyayiwina noma uyaluza.
So yeah, ileyo nto kade ngifuna ukunichazela yona nje, just number one, uZulu trader ukuthi uprotectwa up to 180. So i-trade yakhe yokuqala vele uyithathe ngo-180 rand wonke, and then uma uyiwinile uzothola le 163 rand. Uma uyiluzile ayikho inkinga, 180 wakho ngeke u-affecteke. And then eyesibili usuyehlisa i-amount, usuya laphaya usuyashintsha-ke, ungaqala kunoma ubani from 18 rand. Ungathatha le trade yakho noma ngaba mhlawumbe uhamba ngo-20 rand, hamba ngo-18 rand, kanjalo kanjalo, 25 rand kukwena. Yeah, and then mase ngi-trade nami bese ngiyanitshela lapha egroupini ukuthi okay, ngithatha i-trade yokuthi, and then sengikukhombisile ukuthi uzoyithatha kanjani i-trade yakho. So yeah, yilokho kuphela bengifuna ukunikhombisa kona. Ake umuntu-ke mayeqeda ukuyibuka le video, ama-questions onawo mayelana nalezi zinto ezimbili ekade ikhombisa zona, uwabhale lapha egroupini, usho ukuthi ufuna ukuchazele, usho lowo mbuzo lo ufuna uku-understand, bese ngiyanichazela-ke. Yeah, ake sithi siyabonga-ke, danko.